Yeah, praise the Lord. Se odo sanga umfaya na tato whelai. Talo whātu sunga whengainga popea, ma whaltu a Teresa, te nane whoio sunga ia o ao, ma whaltu a te akono, ma nofo atol tato e kalesia nei, Midway. Ia, mais wha tato whanau, se wo umwhaina se simai. Whela I whoi le uso ia witi ma wena sa ngā lui Samoa. Ia, mais whoi to whini a Terry. Ia, whini whaelele ai. Tama ia mati ma se epa o nisi neo. Kalesia sa iei Samoa, sa mato ngā lue. Ia ai ole o sanga. Ole o mai ole whapena ngā lue ma tu mau le ali malan faul tanga fe lava tele yo fanau ne kalesia ni selo iloi Utah ya lo o la ule tala va fia yo te alu isenga luenga la ye ni samato ngalulue ala fa maoni matuala o na le tua be vola nga fia saul ni taiao lo tu mau na to ma so swani ngaluenga po fe lava o ya loa o Yesu lava e ona ngā luenga le atua o sanga na nei tai au whawhelo e tfoi tino mātua le tātou mawhitanga nei ia siri lava whitai le nganga o le atua o whainai sisi le mai mo wawa i atu o le ngā tei lea au le I whaia se tala mo le alo whawhitai le sunga popea mo le whautua te wisa o na te misa ta oto el tinale longa kidney transplant o mai lunga Alaska e ono tau sanga o no voltina Alaska no fo mai o Samoa ia fai lava treatment fa kai fa kolung o sau kau sanga o lo ia lunga tina mar fa nau ia o March la tau sanga nei lente nei tau sanga nei tau sanga lea 2016 ia fa maluia ile tua o ngo kau sanga dialysis ia mo le transplant ia la lawa ia o manuia ai ne stay millennial fa peto ile sunga fengainga we love na mawatu le tala wala watu le afaita o tonga fai atu le tinape o te sau ia mai le ai ia a olea ulole nei ia sunga le whawhengainga sai o il teime o le tautonga ia mo le alo whawhetele la popea lo sunga ma le whantua o le anga le lei ia e maisel po ia lau whai ngā luenga le ai se aulo po se aruia ia te maua pa ule nganga ia lofa le tua e toi tutongi atu lo teimi o le angalele foi tupe ma me ai sa to foi na ia e tongi atu le atua fa manui atu le atua le sunga ma le kalesia ila to angalele foi me se lava ia le mai mati se epa sa ia il te lo temi ia o manui o foi atu tina ngaluenga ia le ua mfai after 6 years o kai mo mo le ko am fai ma ko travel fa kasi se me le kalesia ma to fai fiau ma fiau le kalesia le valu ia tau sanga na fai fia wai ia al te mo le ina ua saulunga I Alaska mai tale fo mai tau fai dialysis ia vala auto la te New Zealand o alu le foi fa moi e o fa tu stai menga fai fo mai 2010 nga ia until last year ia fa mo langa transplant ia me na tau fia fa aftai le tua mele fionga le tua e afane e order le tua ala le tangata mioton steps of a righteous man are ordered by God e lava la mete ia e loa o lo tausia o le tua le tu la fo ina tato le tua le yono tausanga ia ele I fai ngofie foi sa ye lu itau sa ye le toftofoina ia ai o le taua yo o mai le toftofoina o la le lo maftanga mle ali le ai masina ka ku fa monga le so tato le fa so soina petai ona le lo fole tua so ve lo leo fa ma fonga tamu le tina fa pe atu le kalesia after itele lo wanga le lei after me sa e faia ia tongi at lava le tolo wanga le lei I tusa o lea fo ia le sa e faia ile tina mamlanga mai la mai fono ia mau mai nei le fa mo tai au ko fa il tala vai il tina I nei ia mo le tausanga atoa le atoa nei le mati le tausanga tanu fai le transplant ia o alofa lava le atua manui el tina ia fa ftai ngai le atua lo soifua lava le atua lo manui el matum tanga lu ngai
Samoa I sunga tamam tu asio smangeo tai na le fo ia le o fainga luenga lo manuia le alofo le tua manuia fo Samoa sifo lo ye ni fale lua le matom Samoa sifo e valus fuma le ono kale si Samoa sifo tolus fuma tasi AOT Samoan I Amrik Samoa ole tulanga wa ile lotu tupu lava ngaluenga le tua tupu lava ngaluenga le tua mai e tupu ngaluenga le tua. Why? Because the church is not only an organization, it is an organism. It has life because he gave his life for the church. So tupu maola ngaluenga Samoa le moli mau fo ile fono sau steminga moli mau le ona le tua la uleva ai le matango fio le fono fale len fa il fono salo e o le afe mo tupu tangata faena yai na la unga va ai fa yo le tumo tonu a o fafo le fono le fal tele le fanga I Hawaii. So o le district e wo vai au it's growing. O ye fo ye ka le sia o fa o popo and I believe o tato uso ye fafo e ya la so o mai ai a o le pole fo ya la tou po me alofa matalo mo ina tou e la so o mai ai a pa o me o vai la ma o popo wa ai ne o fa ni to sanga le o district au vai le ma o popo ma matango fie tato vi ele atu elo se loto se tangata le file district Samoa tali tonu o le uso foi le ma salo la to loto pe tonu e la so to foi mai tonu ma join mai ia alvi inga na le tua aftaiwa lo vai at foi a fapuna nisi waleva le kalesia ia manisi foi le nei fo le vai ia tali tonu tofu tato mal mol maun tau tio le li amen manuia fo smatro kalesia Ieova Irae lo fai fia wai lo moli melo fanga lo sunga witi ma wena mas foi leai wai lo ngei le tau felo ai la foi te talo ma lo si mai la to mo le fai nga malanga e mai se le fa mo na malanga mai fontanga ia lo talo mai na to mamanto mai tato maftanga ia lo fo le tua praise the Lord ia o mai fo ia o sui fo tau mai apena fo nei tai au ele fai maria to tau talanga ele e son fai tatu kai au amen after ya tu foi de tinana lave mai mo le maluta yao ia fa manuia lava yena saunia me uma lava tau fai ia fai vi ia ile li o le Luka sfutolu fai upo ono o le iva Luke chapter 13 verses 6 to 9 feta nai atu ia il fata oto sai le tasi tangata le mati wa toto ilana tau vine wa alu atu ina ia sa ili ni fua ai le imaua fai atu le o ia ile ngalue vine fauta wa o sau I tau sanga wa tolu e sa ili ni fua ile mati ai o te le imaua lava I nā tuu ia ilalo se a le mea e faalea o ngā ele whanua tali mai o ia ia te ia whapea mai le li ie tu upea ia ile nei tau sanga foi se o eli whaatari o li o iai ma a vane iai ni o taota a whai foi e fua mai ele lei a whai ele ai muli muli ona tu ai le lalo Ioane 5 tusi muli muli fai mua malelua Ioane Evangelia 5 o nei o le vine moni o lo tama o le ngalue vine ia o la uma lava o ia te au e le fua e ave seina ia a o la uma e fua e teu e ia ina ia fua mai a tili haftai lau upu mai a se loto e talia mata e vaai se lima e apa atu mata lia lau whamanianga le nei lava tai au ia te olo vi inga te mano lo swafa amen o tula fono le nature anything that's not growing is dying
tula fono le na tulo men fai le tua so se mea le fua e afani wa mate. So as our spiritual lives, if you are not growing, we are dying, spiritually speaking. Ole tala ale ngalue tamalo e ona le fanua tolu tau sanga usau e asimele matilea le se fua usau le 2015 le se mea le o sa 2016 le se mea 2017 le se mea me lang kala wa ki nga hinga la va fai keu alu e lo kaimi uma ma mineral le pala take up in my space ke le ngi la au kipi ai la kala ale tata le ngalue te mai tu mai a se avano tu mai a ne tau sanga tas se o ko ya lo ko eli ma to vi foi pala ma to teu ma fa susu a ha o ko ko sanga fo le ya se fua kipi lo si el mana onga le ole to ia tato fua mai nang ai la so ya si mai la o e si la fi o la o le tu nga sei mai o la langi le o to to no lan faltan mo mo ko ni tum tau po iva tau po tol fa po iva mai la apostolo Paul o to o le fatto anga le tua o to o le fale o fai le tua o le fale lai fai le uma le tanga lo tato lang fale nga o le la vai fau ka ko e pese fa ma sentar fa longo ya he's still working on me he's still working on you ele uma oi ele yo foi ka ko le me ka ka nga kai wa nga pe ka ko perfect ya wa ya lo le fa va almana ongole ya tau tala so o Yesu mele o le fruitfulness fua mai malantala Mateo tolu fai upas fulu wa tu nele le matau le tafu o la au uma le fua mai taya ia matu ilaf Mateo e fitu vai basu fitu mai le ma fai la le ne fua mai fua le anga le fai fua la anga fua mai fua le tai tasi le la au fua mai ona lava fua la uma le fua mai fua le ave seina ia le tato fai tau ia fa mai o le ngalu e vine o to o la o lo tamai o ngal fa to anga vine o la le fua ave ese ia o la fua e teu ia wa mai oi ke lo ole so se afane so se fale o lo lava po le arke le fale lo pe la kiki end of the year or the beginning of the next year e fai me call inventory every store major store fai la ko inventory at the end of the year ko su el ka usanga lenga ke po le ale kulanga o yai po le meo yese improvement po yese profit ia po kuku al falo me kas ia po ka close. See, if I ask you, how is your spiritual life? You know, this is the beginning of this year. Defu ka umak le ka usanga o mai oi pe ka ngoi bava aile lo soifua fa'aleagaga o yese fa poponga langa fa mai le fionga le tua se ia tatou o atu le lo le leo le atua ma le ia o le fua o le umatua ia te tau ma le tumo ke wisa le fina ngalo le atua o lo langa fa'aleagaga e le ngata e alu ilunga ai alu iluma ai le kai me lo ka kola fa'aleagaga pe o plateau wa alu fa'apea ke lola ale ko fa yesu fa ngal melia ale ko fa ma walalo ma ko fo in kakalo ma sa ili ma ko anga ma le worship ma ko anga ma kapuai e ko pick up fo le ko fa pe ale fa la se fa ngal menga e alu lo fa pe ya lo fa pe fa ilonga sign of a great church. People come every Sunday, they clap, they shout, they speak in tongues, they prophesy, and when they go home, they bear fruits. Say amen.
And we minister by the gifts of the Holy Spirit, but we live our lives by the fruits. Sometimes, yes, we need both. We need the gifts and we need the fruits. We minister by the gifts of the Holy Spirit, but we live our lives by the fruit. Saula le atua, so mai fruit. Nanga wala ususil maki lang sa isu asi mai. Na ususil maki, baka kula Yesu ka ngo se fua langa, ole maki mo oso lau ka fuai. Ai asi mai le se mea. Te kulo le maki. Amen. Sometimes it's got a few ngala ko langa. Masaul le launga masaul fayaonga. I in fact fikauli. Ele se fua. And I can't be, like that. Makau kiel fayaonga, makau kiel launga. An mele fi vai kangaka. Fi vai ka le fua. Me nga ua lenga ko kele au fai ngaluenga. Ke ve ule ka ko nguinga kangaka. Aisia. Manga ile launga, manga ile fayaonga. Ale ai ma se fua kasi. And people want to follow that spectacular. They want to follow signs and wonder. But God is looking for fruits, my brother. He looks for fruits. Ai vangi kaka sa nge si kaka si songa miki fa menga me maka ukie ile a ke va ile muli ko kele a wa fi wa o fi ka usanga muli ko ai oh they want to follow the spectacular, but God is looking for fruits. God is looking for those people that carry their cross every day. And fruits you cannot fake. You cannot fake the fruits. You can look lovable. And if I falling alofa, I muy lo oises. And muy lo organga. Oinga, alien maya oi, ya alofa, the fuola. And if I falling orgaka usai, I olo mele palengi, ole olanga, oinga elo ya el fruit lo longsa. Everything is peaceful. I only have a vessel lang o ngai lo ai ngai ke ole fruit le file mu. Praise God. And you cannot fake it. Lang ole mere fruit is not outward, it's inward. Se varangal ngalwe ngal pa ia me ke vai kanga ke vai ko kai mi saua falling alofa sa falling alofa fo kai mi saua kai mi ke vai ko sau hallelujah glory to God ya sa fo malo mai oilo sung. Why is that? Saua on fire, yeah, I was get backfire. You cannot by your strength. That's why we need the work of the Holy Spirit within us, because the fruits is produced by the Spirit of God. Lem failo malos. Benga alwad wal nga wenga wa ku sa wa ku malos mai les kay mole malos mai kay mi wal la ko kay mi ku sa wal mai or kay mo fi mai ka o pong sa mai wa tim mai moli why ai sia nga kam failo malos. Hallelujah. Mergala les fai la mosaica. Ali Aifa. Ofe ele paki sao. La voi paki ben la vanga, la voi ka desia vanga la ol mako ngula foi paki. Ofe ele paki sao. Awa o sa mo sole. Ol paki ala o la champi. O paki malo. Ele lo kula ol ka fon mako mai. La voi paki alfa la vela. E uma longa vivi. Eu sou for 10-6 mais so. Umalo, ele falou que vai cuidar do fai.
Ke lope mo ngi habe. Fa mai fa le fa fa le fa mai la Yesu. E lo le la au yo na fua. Ele me fa la au le fua mai fua le anga, ele me fa la au le anga fua mai fua le. Tai tasi le la au ma fua mai yo na la fua. Matala Yesu mo le matam ta pe fitu vai po suma lima va mai o mai ila tou ia o tomo perfetta pe pelo o mai ate o fa ma moi a to tonu le luko fe ai e lo ila tou la to fua ole lotu ne le ka o e o ti wa o ino la to tangata ilo sunga fa fe nga e o mai la saka puai vivi le tua a o la to ainga fua mai. So polala ko nga paki ka vai ai. E lo lo ku ngai e fu ola ko ola. Amen. Ya. Fa felang ngai fu. Me mua mawa. Fa fa kasi lo pu mawa. Be rooted. E lona maua al kofi maua ya Yesu fesol mta upo e tolu vai upo suma le fitu male fesol mta upo tolu vai upo suma le fitu mai ia nofo maula fionga ke wiso tolu ya te auto ma ia maua la winga la upo le maua ia kele wa fale nganga ia loloko ele ngaka kele wa fale nganga ai loloko nanga le kaunga le mu peaso e ia fa le nganga la o mai e il makiva fa le nganga la o mai e ele mu ngala fa le nganga la sau mal perfecto il mim tau sumal fit fa mai amu ia le tangata le fa Ieova mo fa tu tuanga pe yo le la au to Tafuna le vai tafe a o mai mu ngala e fua mai lava la mamango o mai sila au la ma vete pala pala se tu lo la foi mativa o mai simea au le la au ko ka fa le vai tafe vai ya ele mativa fua mai lava yo lava ta o sa la o nga ai la lo le vai. Ei lo in la mala le sau. E kai mi afe mai ma ya o. Ne mo ma o 6 years. Ngo fo ku ngai ngo fo mai o. An ma kwa fa ngo fie file mu loko. Ta ku le ku ele fa pe o fa ma ka so le a real ko wa inga. Ta lo ku le ku al mele ka wa mai le tol file mu. Fie fai le ngalwenga pisial ngalwenga la ko ngo ki ngai nge na o lo sa nge le tole praise God pol mole mo fa pu lo ha pe mo pus lai ke mo le pus a o lo ngamu ele ko ka kupu le ya a mo oak tree a mul oak tree a ko ka kupu ke le oak tree ka foko ai sia me le ko ka kupu pole ale ko inga sala pole ko inga ngau pole ko inga mu e ko ka kupu al oak tree wai e lo loko la and roots are a lifeline of a tree yala ngai le ia fua wa ke le lo ko ngalu nga ala ila lo yo la ka bilo lo yo ai lo fua ale le fua le ya say amen. O fa pulo lo foi la ele le makang a o malo si makang le aku o fe period ya ko le mai period le mai ngai fe i federal way fe le ya le aku Samoa ya mo le mai fe le o le mela va ele fa le ya ele ai sia ele ya someone says that took 60 years for God to grow an oak tree but it only took him 6 days to grow a mushroom tree. Now the question is, are you an oak tree or are you a mushroom tree? Iowa. Josefa ave fatau to ululua ave fatau yo fatau polonga ko fakau yo market. And then when people look at him, oh, feel sorry for this youth.
He's very young, only 17 years old. When people look at him, they might think, man, who are his parents? He had got no money, no hope, no future, no brothers, no sisters, no father, no mother, no money, no house. And the Bible says he is a successful man. Le se meo ye nga me pipi mai yo ngalim a me foi la kul kama o le anga umali mai fili wa me wa o yo polonga pe fu le ulu wa sa ka ya kul pe fu kwafa. And yet the Bible declares that he is a successful man. Why? Because he is rooted. He is rooted in God. So ye makangi lo langa la sau ai a ona fa fe la ona mawa oi salamu mo fa mo molton amu ye tanga tele sa vali fi filinga ya mi langa le tu fo o ye la la yang sala ele no fo o no fo ta we ai now o ye le tu la fo no Ieova ma fo ele tu la fo no ile ao a to male o ye fo fa pe la o to Tafuna vai ta fe ele to ulo na lau ai fua mai so skoinga pe winter fua mai pe summer fua mai pe spring fua mai pe kumo fua mai pe kamau ainga fua mai pe eskupe pe eskupe fua mai lava pe fa inkala pe fa inkala e fua mai lava isa ele o mau i se coffee pol loku la mau o nga aya ke riso yesu le faul ma loko wa mai tala le tu yo sua au ne te amlo ngutu my friend Famalkala si fai au o Mirkeli o kua o ma fa loko le Mirkeli saulo le fica Malkala chaplain you need a gun Malkala a pastor no this is my gun brother get to the word kele rooted yesia me na fa inga me nga pa o fa rupenga mga me au nga me ele rooted yo read the word get to the word le upu le fa ma wa ai oi na ngale sui le upu le tua fa mai e ma vai le langi e ma vai le lalo langi e ma vai me nga faia e ma vai Samoa ele ma vai le afionga le tua no lua fa fiang ma wa ia paul fa tu ma pala se sui fa lu tu spa ele Ioane na sulima fa upu lu sufa Ioane evangelia sulima fa upu lu sumalfa Ioane sulua lu sufa ve mo fa taulo tele mai stas ia e pa u le fatu ma tole fatu o fanga Yesu ele fa ma la tala Yesu o fatu o le upu ale ale atua ale ele o lo loto o le ta ua i o le fa longo mfai ole e la le fatu le pa u le awala ma la tala Yesu o le pala o le fua mai ona o pa u le fatu ta vale le fatu ai siami o le ta vale le fatu lenga paula wala fa si malo la wala langa le kele o me fa la wala feo ai ke kapila feo lo ai loli feo ai ka vale feo ai makangaka o soli ala wala wo inga malo si o le tele o la fa longo ai le fa ya se tu lo wala ngutu malafi o le malo nga lo loko ko fa longo le ya o le telo la fa longo au ke le usi kai ma ana o le malo nga lo loko nga vele lo loko pe ala wala sa wale upu nga ya la ngos fa le pu lang sa mai Samoa nga ya ai le ma se me au nga sa le fa la nga ya la ngos ya wa ai le ma se me fa nga o le kelo la fa longo ai le ana o le vele upu me malo loto o le amalo so ma ka le vol kala le tu lang fa ya mai farao la mai mose la fa ma a loko falau aisia ma ai ma ka falau va venga o le tua ai le fa maulalo e la fa malong fa nga e fo fa ma ai fa le tua me la nga fa mai ya pala le up so se kai me sa wai ile lotu fa pe la ukala le ia that word is for me
Nga iskan kai whaalongo le upu, ai ke e le upu. Le lo pe ika le whailaunga. Nga le karia le upu. Pa lau le iloa, ngā la whaasolo klo lo koinga, pe o le whakule la wala. Ai so se teimi ai pa ua le upu, ma e talia mai anga keilo, le a velo uroto se le lei. Pa u pala fua mai, pa u pala fua mai, pa u le asa fua mai o la fa solo ku le na matua la nga in la va o sai la va in la va fa pale la ilo lo fa so stangata po la me tupu ya o ele suia lo tangata isa o pala le upu la le tu mo to tongo ai mo fo o tupu matua o fua mai wa nga mo fina ngalo le tu. Number 3, weed the weeds. Hai vatas, weed the weeds. Ele lo weed le whakaula uri lai ole weed vele ese vau. No, weeds are a sign of neglect. Kilo elang vau al maumanga wole vele. Wa elanga va o fale ongo wole vele a o langa inga neglect o le fale maumanga se tu lo onga o lo le o va. It's a sign of neglect. My friend, if you neglect prayer, Bible study and fellowship and worship, weeds grow in our lives and they grow very, very quickly. E kau ka muka ka mako, e kau vele ma kau whasusuku kama. A o vau, e leise me whai e vau ai ola. E kia lak ngai sala le vau lele, kai au sau koe oso. Ai sea, langa o vau. E ola lako. Say amen. Weed the weeds. Ai lang ai vau nga mai Yesu. Mai Yesu pa mai ile Luka ngai valu a fai po suma fa ina fa matala Yesu fa ta otole i me yesa pa ula wal male fatu sa pa ule vau. Fa silo nga usola ele wingo lo fa ta oto. Ka ole Yesu fa makala ele wingo fa ta otole le fatu. Ai la mga vau nga mai nga Yesu fa mai a fai silia to lo to mana o me fa fia male pepelo le oa. Now, e woman tatu tala noi tupe, le melon mea fia. Si asili atu lo, mai fa mua le o ka ngā mea. Ngai lo le saunginga, le singa vau. Amen. Amen. Ia ai fa mua ia lau mea ai ma lau kuka ngai lo le fonka kalo. Le singa vau. Ai fa mua wo ngai lo sa ungingo le loko le singa va o fefe asili aku ke ole alu Ieova le paka ngai lo mafutanga le singa va ai ke lo e au nga koinga sei a koinga vele ele me ka olvele kuia ma ko o sa mo fai maumanga o la nga ko nga vele le maumanga e ka o sa mo o vele kuia wa vele ai wa kuai ke lo la ko ku mai kalo e ko ku mai pe ku o nga fa pe ku fa pe ke lo ya ko nga fai le menga ya oi e lo oi pe ai fa kangi ya se o soifua ma e ka un sei ya ngo ska ko ku u fanga le pe Fia fua se fua le vau le silo makua e alo fua no e alo fua vele o va ku le silo makua nga vai we ke popole fua le vau lalo makua se i mua oe nga fai nga fia nga fa ku ya sister la au mai la mau kofu so se ia mama lo o ma fale fai lo le nga fa ku brother se o so swanga ko fa skelo mau kofu lu mo ma fale. Weed the weeds. Amen. Number 4, fatanga
Yesu e teu lo la. Esele prune. Let Christ prune your branch. There's a difference between judgment and pruning. Ole pruning e keu ia fua mai. O ngai ke nga luenga le tua ai kewa kupul fa fika uli ha oe. O ngai ke oe nga mga ole tua. Ia si kia le fua mai. Ia si menga si dia kul menga ke ngai. Praise the Lord. Fatanga le ali teu oe. Ma la uma ele fua vesa la uma fua teu nga ia fua mai atu nga ke fua mga ole tua ele me ka ole fua akili. Ese fere ele ngal paungal me ke mafia ele si menga lumaku fa lave o kako ele ko ngako ko inga oi I fevo oi si mulo mo ke mai ya o fa ngal ko nge vai ke unga o ko e sala ala wa fua mai ko ala ko sala akoa sala ma fua la la fua sole sele ke unga ko inga sole ke o dua masinga kilo ku a e fua mai la lo ka fua e o nga ko fua mala le fa kwanga eu vou ga vale fa losa la kale ko le losa ai vai guai oki le losa oki va so ku me nga la sí amen ai mangi la losa la ala kul ke losa e oki ele oki ko mai losa oi oki nga oi la keva oi la wal ele fa penga mai losa ku le ia losa e oki ya o ka ko sole nga oki akua avai la wal oi ki le ko sa malo le loa nai manga ole tua ia e fua mai atili fatanga fa fenke o ke oi e fa o ngai le atua tangata fa ngai le atua tangata teu oi e iskei mo ka ko mafofofa pe la ka kalo manga ya sima ko kale sia pe ngale ya le lungali ila manga ya loku se simea o ka wese mafofofa pe nga ya manga ya si finge lale kere ka korso ele sia soles ko inga nga falon kalma ko kalesia no vam kala o fono o fa kle tua te ave senge ko inga falon ka kele le falon poloka ile nga ngole ali o va ko a ke o ko lo le fa nga wole ale ma o sunga fenga inga o ka o malingo sko inga o la fale mai o walu lo yasi la la ke lo yasi ala wo mafofa Yesu o la ko inga kalo la fai ka kalo lo evaculo pe ka kalo fa malolo ke lo sai fe aula o le kele nga ka kalo le tua e evaculo pe a mai la nga le tua kali ai ngo ku inga ko inga nga e o lo e la mole ele pe peso ko inga va ko nga o le melo lo sa ele pa uma lang ai ke kakalo le tua au mai le o sai lo loko o ke fia o sai ga fa ba ia ga ia fe no way ai ka ngole ku mai fa finge siringa ika ai lo ke nga lu la o nga sa e a mai ele ko le opposite me ke kakalo ko hallelujah. So pray for them. God use people. Fa tauto sul fitu lo fitu mai. E ma ai le wa mea. E se le poko le atua. E fa ngai le atua le vai lalo makua. E fa ma ai oi. E fa vai le ko le usika la ko inga. E fa ma ai oi. Ina ia e makua le ong sai. Ile fa ngai fua se vanga wa makua. Ois God. So ngala le tu tangata. And people sometimes are funny. When they come to church, come in front. They want to sit at the back. When they ride in the bus, they want to sit in front. When they drive in the middle of the road. People criticize you.
People misunderstand you. They challenge you, but the work of the Lord is people. It's not building. Ngalwe ngale atua o tangata. So te talo I tangata. Te talo I le atua wha malingi mai le alofa I lo loto. Malingi mai le alofa I lo loto. Nanga wha o ngai le atua tangata. Praise God. Lesi me wha o ngai le atua. Wha o ngai le atua mo wha whika auli. Na me ki ngā. Nesi so kako mga me ki ngā. Awa ke mga me ki ngā le ai. Masi so kako mga me ki ngā. Kau ke mga uma ia saunga le mu ia le lei. Mga ia lo ainga le lei kongi ngā upili. Mga ia loku sau le loku leisa me ki ngā. Leisa so kako mga oai. But ele mawhai ngā ve se me ki ngā. Wha ngai le kua whawhika uli. So whawhika uli lava. Lai afi si mai le ava noi tuton. Every opportunity. And sometimes God disguises great opportunities in small things. Little things. Mea laiki ngā. Ngai disguise mai ei ava ngō ki kele. Ai whalawelo kākou. Wa mua ngai oi whawhika uli. Ai kele wa aipo lale mea le whekalai mai le atuia. Whamai le romam tapu e walwhai pa lusu mal walu. Whamai e ngālu lue whatasi mea. Mea uma. Wala mea uma yo mele lei ma mea whale lei. I le ngau mele lei. I le ngau kaimi mangai ia, le ngau kaimi wa wivi ka kai ke le ngau kaimi popo ka kai ofa malo ia choe, e le ngau kaimi whangalu kele kupe na kanga, e le ngau kaimi wa leisi whawhika auli, wa mangai lo wa inga, le ngau kaimi ngā le ngā paunga mea, e ngā lue whakasi, e hoi mea whale kong, e hoi upu whamakalanga, e hoi kaimi wala ngonga le mai, wala la va, sau loku, e kulunga, sau whonga kalo. They all work together. E le ngā lue kai ko kasi, e ngā lue whakasi. Anga aro kaore keke se kulou. La foi me kaore keke. Mai ngao. Mai le ngangi e fe mai ngangi fa puna ke. O ile ia. Mai le ngao mai le la. Mai mar cake mix, mai ma fua mo Nga mai la ia le ku ko cake mix. La ko mai fua mo, la ko mai ngao, la me fai. Saveu la ia le kongi kongolo ngau. Na fa lo e ke la mai le. Ai pue on mongi le kam. Ke le fa penga uma. Ai ka ngola mai fua mo fa ngangal fua mo male mar cake mix ele mangai e ngalo lue fa kasi si o mea nga leva ai fa fika ulinga ki fa sanga ke mingi ai ke leilo to tonu le mea nga yoi mai le atua ele ngal paungal mea ang fa pe ngakal io sefa nga le lua ang ngakal io sefa yo le makeki le fa ka waia male nga inga nga uso male loko nga inga se mangua ele ka ngu yo sefa ai le nga le lua ele nga ole makeki sa fa ka wai ai lo Iosefa mea umala ole lua ole loko le nga inga fa ka wi kupe polonga ya pokfala. They all work together for the good of those that love the Lord, those that been called according to his goodness. So fa ngale le tu tanga so wala ke ka ngakale ka kolo alo fa yai kalo le tu ke lo fa singa ko nge lo fa singa ai lo fa singa fa malingi mai le tu le lo fa nga nanga su mai o le tu su mai le lo fa nga po la ke le lo lo fa ia por ko inga fa ke lo ngof alo fa pe ya. Amen. Ya. Memul muli. Number 5. On sai fatality. Memul muli fa to anga umolo ko ko saulo moi. Ai ko anga ai on sai ele vai se selenga. So el matu ele fa ko pe kopea. There are no shortcuts to maturity. Kung wala usaw wala sa kakay usaw fa nga. Saw le kakava ko nga luwe ko ala lava wa leva nga saw le lotu la lava ke ngofo lava. Ai fa pe angele ie o afe e. Awa ke poli. Ele fa ko pe kopea ma ko ele ali. Sim fa nga kau mai des. Nga kau lo le kakale mu des. Ia va vela nga pula. Ai la le se ngo lesi kang fa ko pe kopela nga pula. Malaysia pula sa o ai lunga lesi nga kau le kau ai kangolai e tofo ele se senga fa pengale le olanga matua le ali ele fa topea le olanga matua le ali there it's a process ki fa kali mal on sai
ong sa ye nga la le ngai ngai tu wai oi la fo tu langa ngai ke ai ong sa ye nga la la va si la mai le tu ya oi ma kai mi le tu lai fua mai le tu lo kai mi ya oi au ke ra singa le process fatalitali on sa ye nga se yo le te mi fi nga lo le tu 1968 nga elie archaeologists ele in tia ma wele le vai nga le tunga mau bon se lau tau sanga talu tangu te malo tanga tale a ke uka kala ku kunga mau on la ye ko kongu ma le ula fatu ma ofal vanga ka ngole scientist ko kol after 600 years ko kol faku a ke uka kunga sole ma ofal ko e oso mo after 600 years ko e ola le faku e ui nga ka kier ke lo kai la la vai ele malosi ele malosi ko kong e tau mate fo le vanga ngofo le vanga lue nai le ko fa nga oe ke lo e ui nga levana na la la fa pena ai nga la vai ko kong le malosi ke oe e me fa ko fa nga lo langa mo le tu God looks for fruits fua mai no langi fo ngai ai ele o fi va no langi simia they look to the church they expect fruits mo le vi inga ole Haftaita mai la upuni tai au umanga luenga tangata au mai na ia fua mato wolanga awana na mato mai mato lolotu mato yo lo fina ngalo ia fua mai lo langa tangata fua mai le lofo oli file mu on sai mata lofa nga lefa fua mai lot fa ngalo